na Canada Japan me say say one one say ni reputation oh ade say first me say ni ye fa ne say Ghana politics no anya ye kura nipa ye de betu nanim say won de on ka no kure eni Canada say so san hwe de ye kona Ghana politics no twa ntropa ne Canada Japan onu kura no Sky Logistics an pese ukofie yede no ma free efie ebrewa sa adwumakui na mekanfo amawo utinwi ebubu woye ya wonu ma na tete a akwa aba health food na mekanfo amawo womo na asomasene ene adwada anopai 9th of September 2024 ya me de na poso ebrewo Bishop Jane Asare atutubiama amayefo pa se eye galamsa ekoso pa no womunim Segalamse no eyade a emwa omai Ghana ese yensase no nanso omo aye ehwen ha esanse womo edidi munti omo empese ombeka ho asem wie wanfansia wosa to aso se enyade a yebetimi aka ya no atom da na mo ahemfofo no ene politicians na chese ketase ne proye adolmo no mo ana mo hye sa ade yi ase galamse yede ani kire eye adwirase chegduma so asabre de womo se eye kansela na sabre edwa no omo ehwe so no sabre de eye nananom atrankonya ase dabi womo ntimi hwe so ye meka eye municipality no sabre de nananom akwaje a edwa no omo se omo a na eba bete womo ni ahwe sanse akwakoye amanyosem we ba wonye niye nti ahemfo no se womo ebete womo ni ahwe eye Professor Charles Mafon so se asemo yaka nia ebetimi esi galamse ano kwan no de broni be friend say shoot and kill aha chese ya beto se wugina nsuo na wo se na eno ase abotuo ne yakum na yakwakosiew eno na ebetimi esi eye galamse na no apart from that na anase bibia ni ho si yetoa ensanfoforo mu nso a kire se ofa babia galamse ya na ye ka ho asem shragin so adibi aba betum se dabi womu di aban ho yaw anase womu di aban ho yaw pa se nani tua bone ade a emmoa enchirima pa yese yensa asene so na wahwe enhwe han no aka nano aton Ansiwa aye Franklin Kujo ono so ono ye president ma Amani Africa wose die galamse eye Ghana no ana die galamse na ewoso wose eye se president Nana Akufo-Addo we declare the state of emergency kire se ade na ekoso no enye kura kire se aye ade a ahomedete ya esay Ghana yensuo ni yensase ye ko ense fufuro mu nso a eye enkrofo a omuso petro editra ye boda no so ekoboda foforo no sabre de immigration service omo akwakoche eye container ya na say jerrycan ya makomako aduanan enum ankom de petro no era Togo ama sabre de Ghana immigration aso ankrofo ni nyina NDC for every yisi ene wo motranse se da bi voters registration no book no ene ma bi nkoyie ema wo motranse na wo motranse no se wo nye audit ni ahwehwem ni anedin enim no yemfa nhye eno na yisi ni se da bi ehya de aye beye sa de no ni aye pese ye no eno a na ye beye ni amoka ne ye ne mo hia pa de nanso enya de a ye befa Ekuo bi nso aye frɛ no eco conscious citizen so de ensem bi aba betuja efa eye Frank ano dompe ni nsem bi a wokan no na ekuo ekirem se sabre de se de woye no esen ka sabre ugina asem de bia abato aye betoi na sabre de amanfo ayi wo mutipa sabre de wo mo mpese omko kontonkro no yenya enipa maako edu enkono wo mo eba beko kontonkro na yato aba ama wo mo namka wo se naposo na utie ene adwada 9th of September 2024 se yetoso na yedibi epim so enedui na former president John Dramani Mahama okwakofa na form say formally no wajatum say se odi president ewo oman Ghana mu a yisi nso no ebeje na o ma hwehwehwe ni nsem no na forms no so wa fele no fefe efe Prophet Oduro nso aboni nsem ama otumfo say anya bi kura no
otumfo opoko a otoso mienu asantehene asem na mekan eye galamsey na age ensem no ono de obo no homoden se galamsey no eto betwa na prophet Oduro asem a wokan de wunim de na wode wani akwakohwe asantema mu ania ekoso wei na efri prophet Oduro ho eba aha na ene medemu